lebyi bya mahungu ya SABC ya xa tweet kusuka eStudio 10 Auckland Park eJoni. President Ramaphosa u ri mfumo wu ta pfuna xifundzankulu xa Northern Cape ku fikela nhluvuko wa economy. EFF va mangala nandzu wa manyala ehenhleni ka meyara wa doroba ra Polokwane. Kasi ka mitlangu banyana va langutele ntsena ku hlula eka ntlangu wa vona na Ghana madyambu lama. Eka nkarhi nakambe lama mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya le haye leyi haxaka ka DTT. President Cyril Ramaphosa u ri riendzo ra yena na cabinet eNorthern Cape namuntlha i ro pfuna ku lamisa swiphiqo leswi vaakatiko exifundzeninkulu lexiya va karhatiwaka hi swona. President u ri yin'wana ndlela yo endla tano i ku kurisa ikhonomi ya xifundzankulu. U ri ku fikelela sweswo mfumo wu ta mahlweni wu pfuna xifundzankulu ku aka switirhisiwa swo fana na nhlaluko ra Buchbai na swiporo swa switimela exifundzeninkulu lexiya. Nkanerisano wa vuntsivi wa mimfumo ya miganga wu kongomisiwe eka ku lwisana na mintlhontlho leyi nga langutana na timasipala laha tikweni. President Ramaphosa wa karhi ku tsendzeleka na tiko ku pfuneta timasipala ku ta na swintshunxo leswi nga ta pfuna ku lwisana na ku tsana ka vukorhokeri. Timasipala tinharhu ntsena eka 22 ti nga na tinkota to basa kusuka exifundzeninkulu. While the economy of the province has been growing and creating jobs, and there has been important progress in areas like education, public infrastructure and basic services, persistent challenges still remain that are prevalent in the province. National Treasury's 2024 Provincial Socio-Economic Review points to an increase in the percentage of people living in poverty here in the Northern Cape, and people who are facing real-life challenges. President Ramaphosa u ri xifundzankulu xi fuwile switirhisiwa swa ntumbuluko ku fana na gezi ra nkahelo na hydrogen. Once the energy transition unfolds as envisaged, the Northern Cape could be the new heartbeat of our economy. Now, besides the strides that are being made in the energy sector, we note that the Northern Cape is working to become also an industrial hub. President Ramaphosa u tlhele a ku mfumo wu na xilaveko xo tirhisana na xifundzankulu ku tlakusa mali ku humelerisa pfhumba leri nga kunguhatiwa. U te milawu yi fanele ku langutisisiwa ku koka rinoko ra vavekisi. Sweswi president u ya eNorthwest. Muaki wa le Polokwane loyi a nga tirhisa swiyenge swa mabulo ku paluxa swihehlo swa vukungundzwana eka masipala wa le ka vona wa Polokwane u yima hi xiboho xa yena xo va a endle tano. Chapelo Mulipo u kombe maphephe lama hehlaka vukungundzwana bya 700 million eka tithendara ta masipala lowuya. Ku vuriwa leswaku tithendara ta kona ti nyikiwe vanhu lava nga na vuxaka na meyara John Mphe na mufambisi wa masipala Thuso Nemungomoni. Vandla ro kaneta eka masipala EFF ri mangale nandzu wa vukungundzwana na manyala emaphoriseni. Kuna saseka masipala wa Polokwane, muaki wa doroba leriya u humese tsalwa leri kombaka mafambiselo yo biha timali hi doroba. Muaki loyi u ri yena u vilerisiwa hi leswi vukungundzwani byi kavanyetaka mphakelo wa vukorhokeri. Ku ya hi muaki loyi, 28 wa tikhampani leti kumaka tithenda hi ta vanhu lava nga kusuhi swinene na meyara Mphe na Nemungomoni. The purpose to expose all the mismanagement of resources and the administrative challenges that are happening in Polokwane, it was to let the people of Polokwane know that the reason why we are not happy with the quality of services that we receive from our municipality, that is part and parcel. Necessarily because you would have seen that some of the companies that are alleged to have been involved in the scandal, they are companies who have been given a lot of contracts, they've been awarded a lot of projects. Some of them, they are incomplete in each and every ward that you can go. Eka matsala yakwe muaki loyi u tlhela a paluxa leswaku na khampani leyi nga hakeriwa kambirhi eka ntirho wun'we.
u tlhela a hehla leswaku ku na vahlampfa lava nyikiwaka tithenda. Hambiswiritano u ri vahlampfa lava hi lava nga na maphepha yo kumeka laha tikweni. Molepo u hlamusela xivangelo xo paluxa mhaka leyi. I'm just a concerned resident and who wishes that there can be proper management in Polokwane so that it is our people who can benefit from this necessarily, because those resources they could have created a lot of opportunities for our young people in Polokwane. It could have invested in the future of young people by making sure that they build quality and long lifespan roads and water projects in Polokwane. So my wish is that everything must go well, and I don't have any interest in the benefits of projects in Polokwane and whatsoever. Swihehlo leswi khumbaka na mufambisi wa masipala ni mugumoni swi hlundzukise EFF. The only solution, which we are here as the EFF, we need to apply Section 139. Not one Section A or B. We need Section C of 139 of our Constitution so that they can dissolve this municipality. What does it entail, that particular section? The section entails that the municipality, the MEC must dissolve this municipality. EFF valava leswaku SIU yi lavisisa swihehlo leswi. Hi wa vumune mera wa Polokwane u kanete swihehlo leswi a vula leswaku ko va pfhumba ro n'wi onha vito. Nhlawulo wa vatirhi exiphoriseni SAPU wu hehla leswaku ku na ku nghenelela ka van'watipolitiki eka ku thoriwa ka commissioner wa maphorisa eNorthwest. Khale ka commissioner Lieutenant General Silo Kwena u ye pencenini hi N'wendzamhala lembe leri nga hela, kambe na sweswi a ku si thoriwa munhu eka xivandla lexi. SABC va kumile leswaku a ku ri ni vanhu va ntlhanu lava nga endla swikambelo swo thoriwa tani hi commissioner wa maphorisa eka xifundzankulu xa Northwest lembe leri hi n'hweti ya Nyenyenyani. Lava ntlhanu va katsa commissioner wa khomela Major General Patrick Asaneng. Endzhaku ka tin'hweti ta ntlhanu a ku si thoriwa munhu. Leswi nga endla leswaku nhlangano wa vatirhi SAPU va va na miehleketo ya leswaku ku ni ku nghenelela kusuka eka holobye wa vuhlayiseki bya vaaki Wessels Morwengi loyi a ri xiphemu xa lava a va fambisisa swikambelo. The reason we are seeing something like that is that the process of interview is that the police initiate interview and hold interview. But in the process of interview, this case in the Northwest cases, the MEC is there to look at the process to be fair, and then after that they must concur with number one as per interview process, and then therefore the number one candidate must be appointed. Hambiswiritano ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki va bakanile etlhelo swihehlo swa leswaku Morwengi wa nghenelela. There's no way that MEC can influence the decision. He was just invited on the basis that he's playing an oversight role in terms of the police within the province, which is Northwest. But let's just dispel those rumors or those lies. It's not possible. Muvulavuleri wa maphorisa Atlanta Mati u vula leswaku se va le kusuhi no thola naswona va ta tivisa ku nga ri khale. It's concerning that it's now 2 months since they were on the final stages that the post is still not filled. So something is definitely sinister and must be looked into. Ndzawulo yi tshembise ku va na nhlengeletano na varhangeri va maphorisa eka xifundzankulu. Kampani ya gezi City Power yi ri gezi leri nga riki nawini ra Xitsonga eJoni ri va dele 2.5 billion wa tirhandi lembe leri nga hela ntsena. Leswi paluxiwe namuntlha eka pfhumba ro tlhantlha tintambu ta gezi ra Xitsonga elokixini ra Xitsonga vupela-dyambu bya Joni. Vhiki leri nga hela vaaki va kombise ku vilela hi mhaka yo famba ka gezi vhiki hinkwaro endhawini liya. Vatirhi va City Power a va tsema gezi leri nga riki enawini elokixini ra Xitsonga leswi nga siya vunyingi bya vaaki emunyameni leswi swi humelela hi nkarhi wa maxelo ya xirhami na mpfula. It's very affecting us badly because now we don't have electricity at all, and some of the residents are not paying. As you can see, there are illegal connections here, so we've been pleading with City Power to install more transformers for the residents so we can pay electricity. Ngibhlungu kakhulu ngoba lento i-affecte i-youth kakhulu, especially abantwana besikole abafundayo. Bavuke ekseni abanye abasebenza akukho parafina, sisebenza ngenkuni, sometimes nenkuni atholakali. Vaaki va hlundzukile kwalaho ka xiyimo lexi. We are enough. We are not listening to you. We are going to the street. I cannot stop them. I tried to stop my community not to go to the street. And there's an evidence. There are videos where I'm talking to them. Don't go to the street. You will be killed. You will be arrested. That's number one. They will kill you like they killed people in Marikana. Do not go to the street.
City Power va ri ku yiviwa ka gezi swi va durhela swinene. Since January, we have replaced about 20 transformers in this community alone at 400,000 each of those transformers. And this is the money that we are not actually recouping from the community because they haven't been buying electricity. Look, due to illegal connections across the city of Johannesburg, in the past year, we have lost about 2.5 billion rands. This is illegal connections and also issues of energy losses that we always have. And I think that was also flagged by the Auditor General. And that's why we are so pushing to ensure that we start to plug those gaps so that we do not have situations where communities like this, we are losing electricity and they are not paying for that electricity. Tolo maphorisa va tirhise maqulu ya raba ku hangalasa vaaki lava hlundzukeke lava va hoxetela maphorisa hi maribye. Vaaki va ri swi na ku tlula vhiki va ri hava gezi leswi nga ni ku onha eka rihanyo ra vona. Ntsengo akiwa ka palamende hi vuntshwa wu vumbiwa ku va wu ta va eka 4.5 billion wa tirhandi. Komiti swa timali ya palamende namuntlha yi vekeriwe hi laha ntirho wo fambaka ha kona. Xiphemu xikulu xa palamende xi tshwile hi ndzilo hi lembe ra 2022. Wanuna loyi a hluaka hi ku yisa palamende i Zandile Christmas Mafe. Ku aka hi vuntshwa muaki wa palamende se sungurile bangi ya nhluvukiso DBSA yo thole khampani yo aka yi dziva misoko lembe leri. You may not see things really happen for now. I see that you'll see the cranes and all of that, but the crane is just for material handling for us. As I've shown you the video, there are pillars that we're talking about. So those pillars, because the building now, we are adding another 2 floors plus the roof at the top, which has never existed before. So at this point in time, you may not see the work is happening underground at this point in time. Ndoro wa kona hi ku angarhela wu ta va kwalomu ka 4.5 billion wa tirhandi. The refurbishment of the old assembly as well as rebuilding of the new assembly. All those parts put together constitute a total that has been estimated at 4.4 billion as we speak. That will be the total of all the project. Project yi langutele ku fika emakumu hi N'wendzamhala ha Xawa. Palamende yi ri a ku na ku hlwela ka project lowu nga ta pfumeleriwa. We are intolerable to lousy excuses why the project has not been completed on time. That is the posture and the attitude we take as the Oversight Committee. We cannot easily take excuses about the weather. We can't, unless if there are unexpected occurrences like cyclones. Kasi le tlhelo Hawks var eka nkarhi wa sweswi ko va na muehleketeleriwa un'we ku nga Zandile Mafe loyi va ngo a nga lomelanga ku tengisiwa. Mafe u hehliwa hi ku yisa palamende hi Sunguti hi lembe ra 2022. Mahungu ya SABC. Vavanuna vambirhi lava hehliwaka hi ku pfinya no dlaya xinhwanyatana xa nkombo malembe xa le Khayelitsha eCape Town va ta tlhela ekhoto hi Wavuntlhanu wa vhiki leri taka. Lavambirhi a va ri khoto ya le ka vona namuntlha. N'wana Lilita Khowa u hetlele ku voniwa vavumbirhi a karhi a huwa na munghana wa yena eka vona. U kumeka lovile xa mundzuku wa kona a tshumukile mirini na le xikandzeni. On behalf of many, it's not just this case. I think Lolita, as a little girl, speaks on behalf of the 3 children that are murdered every day in the country. Remember, at the moment, we're facing about 25 murders per week of children in South Africa, and it's almost 100 per month. It's a pandemic in the country, and our children are not safe. It seems that it's not getting the attention that it deserves. In this case, we're lucky to have seen arrests being made. In many cases, we're not so fortunate. I think of names like Bokabo Po, that little girl in Gauteng that was murdered years ago, still hasn't seen any form of conviction, and the suspect that was originally arrested didn't see any prosecution for that specific case. So we really have a crisis at hand, and you know, I'm saying that if nothing changes, nothing changes. There needs to be a significant change in our approach to safeguarding children.
Vandla ra EFF ri ya eka ntirho wo tlangela 12 wa malembe ri vumbiwile mundzuku eKhayelitsha eCape Town. Kusukela ri vele kona EFF ri votiwe ri nghena palamende laha swirho swa vandla swi nga ta hi nxangu yintshwa. Hi languta 12 wa malembe lama ya economic freedom fighters va le palamende. We're not necessarily disruptive, but we had to change the status quo. Parliament was boring. People were sleeping here and people were not even interested in watching a parliamentary channel. But today, millions of our people have got interest, takes interest in government. And that's what you need as a political party. Because to be honest with you, this democracy didn't just fall from the sky. People died for this democracy. One man, one vote is what has been negotiated, and this is what has brought us so far. It might not be perfect, but it's a tool for us to have influence on the running of the affairs of this country. It wasn't the first time that the EFF tabled that motion. Even prior to 2018, I think 2 attempts were made and the motion didn't go through. But in 2018, we felt such a relief and we thought, indeed, finally victory is coming, when the overwhelming majority of the members of parliament voted in support of that bill, which saw the country, every corner of society, the length and breadth of our country, being able to have their say on what do they want in terms of the land question. Of course, we are a young democracy, and in as much as we are young, now we find ourselves having to form a coalition in still a young democracy, which we are still trying to find each other in this democratic project. And then now we have to find again each other in the coalition struggle. So it's going to take a long time. But the message we got from Denmark was that it's a marriage. You have to continue negotiations over and over until you find each other. We'll continue tabling private members' bills. You'll remember that we still have the nationalization of the Reserve Bank that is still on the table. It came through, it even went to stakeholder participations. It's now back in the committee. And then we've introduced, as you know, the student debt relief bill, which seeks to scrap the student debt. Eka hungu ra mahlantswa mbilu, masipala wa Tshwane na nhlangano wa vana Children's Flight namuntlha va tlangela 10 wa malembe nhlangano wu simekiwile. Ntirho wo tlangela wu khomeriwe erivaleni ra swihahampfhuka ra Vanderboom en'walungu wa Pitori. Ku tlula gidi wa vana va huma mitini yo pfumala va hisiwe hi swihahampfhuka phatsa ro sungula tanihi xiphemu xo tlangela. Xikongomelo xa ntirho wa namuntlha i ku endlela vana lava swilo swo hlawuleka ku fana no famba moyeni. Ntsako eka vantsongwana lava loko va vona swihahampfhuka leswi va nga ta tlhela va swi khandziya. I feel happy and I wish God bless you guys and also bless me. And this is I like this place. Well, the field I'm very great because I got told and I never went to a point where I never ever went to an airport. I feel very proud to be here and I thank God that He chose us to come here today. Pfhumba leri seketeriwaka hi ku tlula 100 wa tikhampani ri na vahahisi va swihahampfhuka va 150 lava nga tiyimisela ku hahisa vana lava. Vunyingi bya vana lava huma eka mindyangu leyi nga swela ni le ka tindhawu ta nhlayiso wa vana. Vo tala va bona hi lava na siku na rin'we a va ta pfuka va nga khandziyanga xihahampfhuka. Pfhumba leri ri ya ri kula lembe na lembe. This event is designed to give underprivileged children unbridled access to aviation at the highest level. We are supported by 150 pilots today and sponsors from all over the country amounting to 175. They've come together to give these children the first chance to fly. And these children are between 6 and 13 from registered charities around the area and children's homes, well-known children's homes. Vulawuri bya doroba ra Tshwane va ri rivala ra Vanderboom ri vuyerisa vaaki na ku ndlandlamuxa ikhonomi ya doroba. The smiles on their faces and the fact that just because they're from underprivileged backgrounds, it's a stride to motivate them, and that's what primarily that's what we want to achieve, for them to realize that they themselves can actually become pilots. I mean, aviation space it's a highly regulated space, it's a restricted space, but in terms of their economic standing, some of them would never really afford a flight ticket. So this is an exciting initiative for us. We are going to ensure that they understand
the career path within the industry, not only limited to being pilot, but technicians, engineers, and air controllers. And in addition to that, this is in line with our strategic plan of revitalizing the economy. And this airport is one of the strategic assets that we are going to put on the market in September. Vakondeteri va pfhumba va tshembise ku ya mahlweni va tsakisa vana lembe na lembe. Randi ya vevuka loko kumensiwa timali ta man'wana matiko. Xava dolara 17.77 cents, pound 23.85 cents, euro 20.84 cents, kasi pula tiko akala na Botswana R1.23 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,329 a ounce, platinum $1,386 a ounce, kasi nxavo oil mbisi $68.93 hi mphongolo. Xipano xa Banyana Banyana xi ta ombana na xipano xa Ghana madyambu lama eka mphikizano wa WAFCON eMorocco. Xipano xi lwela xiyimo xa vunharhu endzhaku ko hluriwa ha swimbirhi ka swona eka ti-semi-final. Ku ta va ntlangu wo hetelela wa muhowisi Jermaine Sopo-Singwe eka xipano xa rixaka. Ntlangu wa xivandla xa vunharhu i ntlangu lowu vatlangi va nga riki na ntsakelo lowukulu ku va va wu tlanga. Banyana va tlange hi ku tinyiketela eka ti-semi-final. Xipano xi karhele naswona va lava ku khandziya xihahampfhuka va vuyela eka rikwavo. Kambe va na xikongomelo xo va va tlanga ntlangu ku nga ku wina mendlele ya bronze. Va yi winela un'wana wa vatlangi lavakulu eka Banyana, Jermaine Sopo-Singwe, loyi a tshikaka ku tlanga eka xipano xa rixaka. A lot of the players have joked with me about, my legacy and all those things, but it's very interesting to be in that position. Obviously, in the past, I wasn't that person, but now I am, and it's a responsibility that I've accepted, and I do appreciate it, the way they see me and the leader that I've been for them. But yeah, it's for me, it's just been a sense of calmness, and the fact that it's coming to an end is weird in a way, but the decision that I made was for my well-being. Ku ta va ntlangu wa 110 lowu a nga ta wu tlanga, naswona mudzaberi Desiree Ellis wa swi tiva leswaku swi ta tika ku n'wi pfala. Jermaine doesn't realize what a big role model she is for some of the players out there, and we're thankful and grateful for everything that she's done for the national team. I actually don't think we can thank her enough for what she's done. Banyana va ta fika laha tikweni ra vunharhu, naswona xipano na vurhangeri xikan'we na SAFA va ta sungula ku langutisa leswaku i yini xi nga fambangiki kahle eka mphikizano. Kasi ndlela va ka hina emakume mahungu ya namuntlha i consistent ku va milangutisile. Ku ta landzela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperini.